COVID-19 abur pen kachidan unjia phan Prime Minister Modi pen customized crush kangpu. Lang hem pialong rada phan COVID-19 ang prim kipi. Ajak dingklue phi puthot jaipong PHC long doctor tum kewang thu. Kardom pini prime time birta long pen elisa major bon killing pi non-allergic tha birtang ton pen. COVID-19 abur pirthe dang son si det pia dang long ta ingdang plupan pinlo. Bangso COVID abur pen kache song ton pen COVID abur phan kaperem ponche phan pura pinia da por phai kresia por India Prime Minister Narendra Modi video conference pen customized crush akurs impupon. Bangso COVID-19 abur pen kachidan ponche phan pura Central Sarkar ahin pen kamatha parsik ponsi Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 3.0 long pen kadu kave crore pharohini ra troxike pra trokatangka panong ponlo. करेंगे और आज आपके स्वयं इसकी लॉन्चिंग का हम सबका अनुरोध हमारी प्रार्थना स्वीकार कर आपने जो हौसला हम सबका बढ़ाया है उसके लिए अभिनंदन करते हुए अपने आप यह विषय देश की युवाओं में बहुत ही प्रेरक और बहुत ही उत्साहवर्धक बना है। इस अवसर पर आपकी अनुमति से हम एक लघु फिल्म प्रारंभ करना चाहेंगे जो इस पर बना हुआ है, जिस पर लोगों ने जो जगह जगह से युवक जुड़े हुए हैं और जो इसके प्रतिभागी हैं, आपकी अनुमति से हम वो लघु फिल्म Bangso sai ke deng pon lake non det pia dang long ki umplup COVID-19 ke so tuma phan koson pensi kachidan do nangjima bangso puthak chiklojon thom an se ke pi ponji la bangso customized crush course det pia dang long state inko ra trokalong padu ponpo la song bong pen long pharoi sira kresia bangke se ke ki pia dimate training center padu pon popusi mailong pangdak pon Bangso seke ki pipon along sontrok kacharlia son kapathik pon lake home care support, basic care support, advanced care support, emergency care support, simple collection support lapen medical equipment support la sontrok son ansi seke pipon po Bangso sai ki deng ponang ko bangke non ke dobam COVID-19 ke so avur ke long atuma phan joy ke pen ke so kachilang pon long jia phansi pathik pon हुए कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे और एक ट्रेंड सहायक के रूप में वर्तमान व्यवस्था को काफी कुछ सहायता देंगे, उनका बोझ हल्का करेंगे। देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मांग के आधार पर देश के टॉप एक्सपर्ट्स ने क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। आज 6 नए कस्टमाइज्ड कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। न्यूज रिपोर्ट कार्बी आंगलॉन्ग लाइव COVID-19 ke so avur ka pangdang de je phanpura Central Sarkar pen kabor ibo masonsi Assam Sarkar hin penta bangso avur ka pajum ponje phan along COVID-19 in prim mate vaccine ki pia sai ding pon bomlo West Karbi Anglong pen Meghalaya hoilong pinya da por phai kresia pormalom rada tuma phan COVID-19 avur pen kapajok ponje phanpura Hamren Sub Divisional Civil Hospital hin pen paturpi ponsi COVID-19 vaccine ki pia sai ding pon Pini bangso sai ke deng ponahut Hamren Sub Division Civil Hospital along pen Dr. Nurse Atum Damsi ki ong dong atuma phan ing prim pi pon long lo Dr. Hin pen kaning je pon ateng ke pini bangso lang hem pia long bang pharoi sia tuma phan ing prim ki pi pon cha phan si mang pon lu pusi ning je pon কান্দিলিয়াছ ডক্টৰ আমাৰ ইয়াত আজি প্ৰথম ভেকচিনেশ্যন
কোভিড ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প হৈছে এটো কাৰণে ৰাইজ ওলাই আহিছে লৈছে আৰু হয়তো ক্যাম্প আৰু কিছু কৰিব লাগিব বেলেগ জায়গালৈ non an kadu kawe bang trokner kep ana phana bangke vaccine pipon longlo lasineli tum ke mang pona teng pen pipon long lok ta thek puta pherangkia thengno ninje ponthu আপোনাৰ 80 জনক প্ৰদান কৰা হৈছে ভ্যাকসিনেশন আৰু ৰাইজ আহি আছে আমাৰ ইয়াত ভ্যাকসিনেশন কেম্পলৈ কোভিড-19 এতিয়ালৈকে পজিটিভ কিবা কেছ ওলাইছে নে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান পজিটিভ কেছ ওলোৱা নাই টেষ্ট কৰা হৈছে সব টেষ্ট কৰা হৈ আছে এতিয়ালৈকে কোনো পজিটিভ কেছ আমাৰ ইয়াত ওলোৱা নাই Langhem Pipen Bir Singh Tiso Karbiano Live Kiram tang ningkan ko an pelone Jaipong Primary Health Center along Dr. Kaviajok Jaipong araratum kiso kun ehut penanga katura dolo bonta ke ese hen pen bangso puthak RDP ponsi puthot pini pen Dr. atum kachedam thuajok Jaipong araratum ningkarong chipaklang pon Langhin MSC constituency ka parlo Langhin hithi pen ke helo kilometer ner caps ase Jaipong hawar along ajak dingklu e phit pini pen puthot Jaipong PHC along keso ke lang japhan Dr. atum kachedam thu non barla por hut covid-19 pen kaprek malaria diarrhea pen chenglok kaprek keso ta me ke klang porlo lapusona keso mate akeso jasemet ke long pulo tangte kedam tang por hut Jaipong hawar aratum ke manghu prong nang kokti bon se tame non ke ongdung ke so abu ki jumpu da hut sarkar pen ke toy Dr. Nabojoti Nath lapen alang lilong ka cherap chitu dun jabang hu utpal me chapan Jaipong hawar aratum surya kero pajil pon non ni ligido lake langhin pen kilometer ner kep so se ke hello Jaipong po hawar long se do ladak Jaipong hawar long isi mane hospital do labang so hospital long doctor sundame arjiding club fiansi pini dagni li tumang ke tonglo labang so dim long doctor sundame wang pen ke do ke thagia dim tame sabo kadure mate siksak do lapen dak kijun alang pustame ka siksak ketan do lapen dak ke dame wang phan tame sabo ka siksak do la sila hai huya ke siksak pen सरकार हिनमेन केराप के केनांग सत पुसे लादाक Jaipong hawar long ke do prongara tum tame kachu ningri pono labendela Bangso hu Dr. Utpal Match Herangkyang no nang kapachini do na tengke labangso Jaipong PHC along nonamat ke do verja phan aketorado atheke labangso dimalong mesen quarter mate mesen ka bohajia dimave lapen boundary wall se tame akenang sot lapen an parta kijuna lang lapen barpi barso ke do ke thakjia thai ka viajok penanga katorado lo pusi thanpon বর্তমান পিএইচসি এখন ঠিকই আছে কিন্তু কোয়ার্টারবিলাক যেটো বনাইছে তাত কোনো আৰ্থলিংটো নাই ৰাস্তা পদূলিটো বেয়া আছে দমকলৰ খোৱাপানী এইটো ইমান উপযুক্ত নহয় সুইপাৰ নাই ইয়াতে আমাৰ তাৰপাছতে আৰু এটা কথা কোয়াৰ্টাৰবিলাকটো ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ কথা কৈছে কিন্তু ৰিপেয়াৰিং কৰা নাই এতিয়ালৈকে সেইটো কাৰণে ইয়াতে ষ্টাফবিলাকৰ থকাৰ কোনো উপযোগী নহয় Lasi okpran kelang asai kam kelang kalana IM hin pen bangso puthak RDP dora pader de pin pen la bangso PHC long na humri pen kahe no la pen kavya sonamung an pachok lapte mesenji pusi kachuni ripadopon la pen te pherangke ka humri da mahu doctor sa tum penang kapachini dona tengke Jaipong hawar arad do an satame PHC long an na humri pen anam en epin pen covid-19 na satlang satame en pon longji la pen kapre ke sole do pusi tame nang humri ra do wai satame ke joy pen long ponji pusi doctor pen apachini dun thu কিবা সিমটমস থাকে কোভিড রিলেটেড সিমটমস রাইজৰ মানুহ ইয়াতে আহি কেনে টেষ্ট কৰিব পাৰে ইয়াতে ডেইলি এভেইলেবল কিটস আছে এটা মিনিমাম কিট এটা আহে আমাৰ তাতে তো ইয়াত পপুলেশনত মানে আমি কিট টেষ্টটো কৰাব পাৰিম কোভিডৰ Langhin Ben Sarpang Ring ki katha Karbiano Live Sarba Shiksha Abhijan hin pen LP lapen ME lokachar liklim sumaraphan mesening thirjir pen 2018-19 aning kana bahaphan uniform kiron pon thangnat aron kapithiga be pin pen school uniform kiron puthak KSA WKADC hin pen ningduk chipi pen khamkhedum School uniform kiron men pen kuti tangkanang kilo pen komadne nut banghini kache pethedun lapen komadne afarma men pen amo ke bangwenai appe pen uniform kiroi pi pen kiron la pusonta penang antheklong Sarba Shiksha Abhijan mate SSA long hala LP lapen ke ME section jitu dihala uniform ke ron la so apodo na senil tum ladak theklong lo 2000 lapen te 18 lapen ke 19 la so season long bangile tum theklong lo je penang anadim long bangke guideline lapen ke norm setting ka viajok penang ana school long bangke uniform ke lo poi fit sitame mesena quality bangke students tum bang long pon pe la som senil tum thekdam long lo lapen ke penang anadim long bangke students atuma mata
ini from kacing thang long le lason busra menil tum thek dam long lasini le tum bangke pining le thot mate 1920 session na bangke lason kalidet nangji pu bang sini le tum jasemet pining pen bangele tum RD pipon lo jasemet penile tum RD pipon bangke la hello je laso session long bangke je 16 managing committee tum busita me agadlen la pen ke norm sateng ben se alang le tum claim nangji pu sini le tum ahin pen ke tuning rilo la pen ke managing committee along busita me badu afha matum le ladak uniform en punon jat punon halas uniform bangke quality bangke lang nangji pu bang sinel tum pudameng tum labang so puthak prabjin pen puthot mesen apia thengri thu pen keroi pithu japhan sodak pen pachinilo KSA pen school along tin ka humri dama hut jongsi lapuson aron ri pen ke claim thek pon long pulote angsong ang deng ka che song anta padoji puta KSA WKAD CMI phu atur sing pen phirang ke thengno ningche po lasi prabjin pen school SMC BMC le pen DMC tum pen setame kachilang duna kenang sot puta ningje pon thu pining pen bangele tum RD pipon lo jasemet penile tum RD pipon bangke la hello je la association along bangke je 16 managing committee tum posita me agadlen la pen ke norm sateng ben se alang litum claim nangji posini litum ahin pen ke tuning rilo la pen ke managing committee along posita me badu afha matum le ladak uniform en punon jat punon halas uniform bangke quality bangke lang nangji pu bang sinel tum pudameng tum la pen ke la so long bangke la so uniform ke ron long bangke mane BMC tum do DMC tum do la se alang litum bangke la uniform long la control committee hala quality control committee ke alang litum sidolo la si ni litum kachuni rikang tung alang litum pusitami non kar benglong angkang pi non jasemet non ka si activities ke theklong mom abangke west kar benglong long se theklong bom lo la silada ka bangke non ni litum isi example ason lo pinike jongdam nang kok ason lo je rongkhang block long ason sona bangke non pusitami penang an ke ongdong school long bangke non managing committee tum pusitami agadlen la penke anom sateng follow le det puson sini litum jongdam ingtung aporoteng lo polotang litum komani afam hana jongdam na Hamren pen Daniel hi Karbiang live dang te pini prime time abirta khelo ponsi kang tonik lo